Ni mutino wa barabara uria urahanikire mwena wa Kakwamunyen barabara-ini ya Kakuma guthii Lodwar kaunti-ini ya Turkana uria uracungireirie andu 14 gukwira mutino-ini uyu. 14 aya marari gatagati-ini ka andu 50 aria marakuitwo ni rori ino mari thabari-ini ya kuma mwena wa Lodwar guthii mwena wa Turkana ya rugongo. Kuringana na aria marahonokire mutino-ini uyu, ndereba wa rori ino iria irakuite mirigo hamwe na andu 50 arateire mwerekera na gucungiriria ngari ino kugaragara barabara-ini ino thutha wa igeria ria gwithema kugutha ngamire imwe kuringa ihiga. Kaona nambere mingi cross barabara na magari mengi nisa nilikuwa natoka huko upande wa Kakuma. Sasa driver akangana kuepa hiyo ngamia. Kupita hivi akagonga upande wa ngamia. Hata ile kalikuwa ya mbele kalikuwa basi. Sasa gari kaenda tukiendelea hivi. Sasa tukaingia kutaro hivi. Gari kama hivi. Makihura ndeto ino mukonde kamanda wa borithi wa Turkana ya gatagati Leminjiro hamwe na murugamiriri munene ruhonge-ini rwa ugima wa mwiri Peter Lomurkai ni maugite andu 13 nio maratigirwo na nguraro njuru kuria maramukira urigitani thibitari-ini wa Lodwar guku aria maragire na nguraro nini makirigitwo na gucoka kuheo rutha rwa kuinuka. Turkana County Government, we really feel bad for the situation. The bodies are currently at the mortuary and the county family hospital. Gatagati-ini ka aria maraguraririo uru mutino-ini uyu ni atumia na arume 7 na ciana 2 ona gutuika ugima wao wa mwiri nduri hatika-ini. We wish to take this opportunity to thank the health fraternity by doing a very quick emergency response. Those ones who are off duty, those ones who are on duties actually responded very fast. The situation is currently at calm and we feel things are going on well. Handu-ini ha Kameme TV jitagwo Gathoni Wang'ang'a.